I evo nas ponovo ljudi, nešto se ugasilo snimanje, vidjet ćemo, poslije ubacit ću vjerojatno onda iz 2 dela. Lepo uzima loptu Neymar. Tu je Marcelo. Sada Jo. Sada su lepo stisli Neymar i Luis Gustavo. Evo sada Neymar ovog dobrog poteza. Ipak možda će biti faul. Ne, nema faula. Lopta ipak za Brazil. Marcelo traži Joa. Jo. Odigrava Hulku. Hulk. Lep dribling. Ne uspeva da probije odbranu. Lopta sada Luis Gustavo je nekako dao Borčečiju, nekom, nemam pojma kako se zove. Inače na ovom kanalu će biti gameplay, tutorial i neki možda je vlog, nemam pojma, vidjet ću. Ne sada, ne, bravo Tjagsilo. Uspijem nekako se izborim, ali ne mogu nikako da im probijem odbranu i kraj. Inače na kraju ovako volim kad se završi vrijeme da šutnem loptu, ne znam zašto. I sada da imamo posad lopte 53 za ja se kažem Ruma. Za Rumuniju, a 47 za Brazil. Brazil imao 4 šuta, 2 u okviru gola, Belgija imala 1 i to nije u okviru gola. Znači Belgija ima više pasove, odbrani su imali svaki golman po jednu i to je to. Sada počinjemo drugo poluvreme, lopta je za Brazil, ide Hulk, lepo prolazi, sada lep dribling, Hulk se namešta, šutira preko gola. Preko sam šutirao, ali dobro, nije loše. Sada će David Luiz valjda ispeti glavom, to David Luiz je. Sada Ramirez ka Hulku nekako, iako je gađao Neymara. Hulk, lep sada dribling ka Danielu Alvesu. Čujem dribling, lep pas ka Danielu Alvesu. Sad će Hulk ubaciti loptu za Joa, ali nekako je izbija njihov protivnički igrač. Šta je ovo bilo? Luis Gustavo, sram te bilo. A sada kontre. David Luiz kad Thiago Silva odlično izbacuje. Ramirez, evo sada prilike za kontru. Oskar se vratio. Inače Oskar nije igrač koji se mnogo vraća, on je uvijek tu po sredini negdje. Luis Gustavo, lepo kao za Oskara. Pada Luis Gustavo, ali ipak sudija pušta prednost. Jo. Neymar mu traži loptu. Neymar će i dobiti. Neymar, lepo. Lep potez za Neymara. Lepo je sada zagradio loptu Neymar. Neymar ima pozicije za šut. Neymar brani golman. Sada lepo lopta išla za Joa, ali ipak ništa od te lopte. Sada će out biti za Brazil. Brazil je više stisao u drugom poluvremenu nego u prvom. Hulk je primio loptu, ipak se odbija za Daniela Alvesa. Daniel Alves, skinuo mu je prosto sa šuta tu loptu, Rumun, kako da kažemo. Inače, sad ćemo sa Oskarom. Oskar na prvu stativu nema on snage za neki jak šut. Ramirez pokušat će da šutira, nema gola. Ipak korner, nema veze, dobro je. Stisli smo ih sad malo više. Daniel Alves. Jo. Neymar. Odbija se ipak za ovog Tankisa, kako se već kaže. Sada Luis Gustavo mora da zaustavi napad. Vraća se tu i Ramirez. Ramirez ne uspeva. Da li će Luis Gustavo uspeti? Ne, neće. Jer se nešto nije te da mi prebaci na Luis Gustava. Sada David Luiz. Ipak se od lopta odbija za kapitena. Brani Julio Cesar.
Najbolja prilika na utakmici, ali ipak je bio offside. Lepo je tu David Luiz napravio offside za Brazil. Znači, lepo je to iskoristio. Sada će Julio Cesar probati da ubaci tu loptu Joe ili Hulku. Ipak lopta za Ramiresa, ali ipak je Pintli uzima. Luis Gustavo, bit će to žuti karton. Biće 100% žuti karton, ako ne i crveni. Žuti, kao što sam i rekao. Znači, to je s leđa, faul u napadu, prekine napad, znači to je žuti karton 100%. Znači, bez gledanja je žuti karton. Meni bi bilo dobro da izboksam 3 boda nerešeno u grupi, sam da prođem dalju fazu, nekako. Ali ne znam ni ko je sa mnom u grupi, nisam ni gledao, moram vidjeti baš. Lepo sada za Marcela, Thiago Silva. Sada za Neymara lopta. Neymar. Vidite sad ovo, zato mi je bolja malo FIFA 14, ali nisam našao nigde da skinem FIFU, zato što tu, na primjer, ako je Neymar, na primjer, bolji od ovog tankisa, on će moći lepo da ga pretrči. Evo ovdje ne može, na primjer. Evo vidite, to me onako malo nervira u PS-u 14, što nisu ubacili. Sada Hulk, lepo za Joa. Jo, sad ako izgubiš loptu, tu čujte. Znači vidjet će, Jo ima ti smanjen platu. Šta se sad desilo? Možda faul Oskara. Da, faul Oskara mali. Znači nije mnogo za žuti karton. Ali ipak je prekršaj. Sada možda da napravim neke izmene. Vidjet ću. Samo malo da se završi ovaj napad. Pa i završio se. Znači. Čak moram da napravim izmene. Game plan. I... What the fuck is this? A to ja gledam njihove. Rekao kako sad meni igraju ovi rat Goran. Šta misle? Sada možda umjesto... Možda da umacimo... Nisam siguran. Paulinja umjesto Luis Gustava ćemo ubaciti. Pošto on ima žuti karton. Kada nam ne dobije crveni, on je značajan igrač. Sada Neymar. Vidite zašto je me nervira jako. Retardiranje. Tako da ću u budućnosti, ako nađem negdje FIFU da skine, potražit ću malo po internetu. Skinuti FIFU jer je mnogo zabavnije igrati FIFU. Nego PES ne može niko živjeti nikog da pretrči. Naprimjer, ja sad igram sa Reala i uzmem loptu sa Ronaldom i Ronaldo ne može da pređe ovog bla bla bla. A svi znamo ko je Ronaldo. Zato bih volio da igram FIFU više jer imam veće šanse da pobedim. Ovdje, brate, sve isto. Ko na svjetskom prvenstvu? Costa Rica pobedila Uruguay, znači. I Englesku i Italiju, znači. Koji su bili prvaci pre. Sad će možda Costa Rica biti prva, šalim se naravno da neće. Ima boljih reprezentacija, naprimjer Njemačka, Brazil, Holandija, znači ja mislim da će neko od njih treba osvojiti 100%. Evo sada prekršaja, mislim da bi trebao bude prekršaja, ali sudija to nije dosudio. Evo sada lepo prolaze Marcela, vraća se Neymar. Vraća se Neymar, ali nedovoljno brzo da zaustavi napad. Sada Neymar ostaje ipak napred. David Luiz se vraća u kazneni prostor jer će ovaj 100% centrirati. Evo sada šanse, lopta pogađa od gore mrežu. Mislim da će svoja utakmica završiti 0-0 nerešeno. Sad će izaći ovaj čipujući će tortje, kao što i vidite. Sad ću malo pravom na pasove nekako da ih prođem. Ali ne znam kako ovo da prođem na pasu. Evo sada Joa. Evo Hulka, lepo je zagradio loptu. Hulk, evo ga Oskar. Nadam se da neće nešto pokvariti. Oskar traži za Joa. Lepo za Joa. Propustio je Joa tu šansu. Najbolju šansu na utakmici koju je imao Brazil. Evo sada šanse. Hulk ima šansu da otme loptu, ali ipak ništa od tog otimanja. Ramirez, ne pravi faul, Ramirez. Sada lepo za Neymara, ali ipak će to preskratiti čipu. Samo sada da ne primim gol. To ne bi bilo dobro for me. Evo sada Joa traži loptu. Jo, mislim da je brži. Jeste. Evo najbolje prilike za Brazil. Najbolja prilika, gol! Evo sada iznenadne pobjede izgleda za mene. Lep gol Joa. Inače, planiram kad napravim još, imam za sada 2 gola, treba mi još 3 da nakupim, inače, da bi imao to 5 golova u PES-u koji sam ja postigao. To će biti isto na mom kanalu.
Znači treba da